Okushaboku okubira ofisi ya RDC mu district ya Kagadi kwebembire Monsignor Peter Kaberenje Orvika wa St Mary's Kagadi Vekeliet kandi omjenyi mukuru abira ari omujwekero wa president mu district ya Kagadi Caroline Nashemeza. Ndukunza kuimukiza ihanga lyaitu, ndukuimukiza president waitu Yoweri Kaguta Museveni, ndukuimukiza nabo bona abesimbireho bitebe bitari bimu mukama tato zindike moyo wawe abamurikire kandi abahereze engonzi babe no kugonzangana babe bamu nuko omburu bunu atabaho kione kitu batalibaniza mukama amani gomubi aga accidents obukatulumbuye buli kiro abantu bawo mukama emisayine sensika muhana mukama tuyizire ndanje yange tuyizire abantu bawe bituma nesinda abo kuba abantu baitu mukaba bakenzere bayingiye abebitindisa bayingiye cyawe tikizabona mbali bakari tikizabana kuri omuka tikizabana kuri mahwaro abadini wale kusoboka kutambirwa abasaura gabiti bicyasoboka abamba baheri faro ezogenda Kampala abandi genda India eto magezi kahabu esente tiziroho. Monsignor Peter Kaberenje hazizire ngo bwebembezi bwonane burugara ruhanga kandi umuntu wena ariko basingire natekwa kwikiriza kandi akagaruka ruhanga kamuhumuriza. Tabali kigamba politics zinu zirungi baitu obundi zireta stress, pressure na depression. Baitu ebyona bimarwaho omuntu akwesigoha abokwa kabu obundi kaba friendly obundi kaba ki friend. Omukushabo okuhona Pastor Magezi Ibrahim chairman w'akakiiko ka Interreligious Council mu district ya Kagadi agize ngo barebera abantu batandika kwangana hamwe no kurwana mu district ya Kagadi abo bururu basharamo kutaho kushaba ni kwihanga ryona base kutunga okusasura kwa Yesu kandi habeho obusingi. Turoze nikikanga itabanyadini okwija hamu okusabira campaign zigena maiso zibeho mu businge abantu batarwaine bataitangaine batatemangaine kana akaruru obukarahika bakatere mbusinge kana baraba basingirwe bayikirize ruza sezazi rugiremo natwakirura ngo mari kisemerire okutekaho kusaba okwo businge nitusero busingo mu campaigns zigenda maiso omukutero bururu kandi hamu n'obururo buraba buhoire ntwetago busingo bubawo abahenkurakurane yamakane byaro no muihanga lyona area Uganda. RDC Caroline Nashemeza hazizire ngo businge ni kikuru kandi iyo shonga hawenchi yo kushaboku kutebekanisiwe. Aba is peace kandi ningira ngo nahungenze ninshomesa obusinge nukuru munonga because without peace and security there is no state. N'umutima wito ubusinge bw'abana Kagadi na ubusiri hanga y'ito district y'ito kubona ubusinge umukara tugiyamo kurango ihanga ya Caroline ubusinge district y'ito na magombora n'ebyaro uko tsuri kubimbira abantu abari bomezi mukamikimisa kimugarukire. Ebyo nabije aho hari kubura isande sitakwikitano abanyayuganda bakatera karuru kabona kandi ubwo hati abantu batari bamwe na bamwe nabashaba ko habaho obusinge. Amakuru agasha kwa Onesmus turi habwe muri Kagadi.